Ni muthenya wa kana wa mwisho wa monanio ma ũndũire wa ũkabi county ya Narok. Rita rĩrĩ makimatiriha hamwe na munini wa President Rigathi Gachagua ũrĩa nake anyitanĩire nao gwĩkĩra matonyo ma nguo ciao. Because the Maa people are among the few communities in Kenya and the globe living harmoniously with wildlife, our tourism heritage. Wildlife is part of our daily lives. You have an innate duty to protect forest and wildlife. Lakini pia tulimuomba Mheshimiwa Rais kwamba kupanga watu idadi hii ni kazi kubwa, kusherekea mila hii ni kazi nzito. Tukamuomba Mheshimiwa Rais aichukue kwamba ni hafla ya taifa, na ningependa kumshukuru nikutume kuambia bila amekubali hii kuwa hafla ya taifa. Tumeshukuru kama jamii ya Maa. One matũgĩrĩtie nĩ kũiga ũndũire wao thengia wa rũhuho rwa maũndũ ma kĩrĩu rũrĩa rũcũngĩrĩirie ndũrĩrĩ nyingĩ gũteanĩria mĩtugo na ũndũire wao. You have uplifted Kenya to international status through your rich culture. You have given our nation and the continent an indelible identity through your distinct regalia intertwined with unique culture which you have preserved and sustained for generations. One matũgĩrĩtie nĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie gũikarania wega na nyamũ cia gĩthaka. Akĩmoria matigatigithĩrie. Tarĩu kwĩna thama ya gatata nĩ ũndũ ũgucĩrĩirie agendi ũkabi-inĩ na kũrehera thirikari igoti. Mimi ni waziri wa utalii, wanyama pori pamoja na turathi zetu na utamaduni. Na ndugu zetu wameweza kulinda hao wanyama. Hata hawakuwa mmoja isipokuwa mkasa tu kidogo, na tukaongea kule Kajiado tukasikizana. Rais pia ametupatia Amboseli irudi mahali inapasa kukaa. Na hiyo uamuzi itaingiliwa na wale ambao wamekuwa wakifaidika kwa Amboseli kwa njia isiyostahili. Kama sisi serikali kuu na serikali ya kaunti tumeamua hiyo ndio njia tutapanga taifa letu, hatutakubali wengine wa kukuja kufanya maneno ya rais kwa maneno yasiyofika. Ohamorĩtie matigetĩkĩre kũgayũkanio nĩ mĩahũ ya ũteti kana atongoria makĩria rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũkoretwo ũkĩambatĩra. As I congratulate the new elders, I'd also like to challenge them to work with other elders in sustainable peace initiatives. Kĩgomano gĩkĩ kĩhanĩkaga o mwaka na gĩkoragwo gĩa kũririkania rũrĩrĩ rwa ũkabi ũndũire wao, makĩonagia thĩ yothe ũthaka wa ũndũire wao, ũndũ ũmwe na mĩtugo na mĩikarĩre ya ũkabi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.